Dobar dan, ja sam šef Tomislav i danas ćemo pripremati toplo predjelo za pečeni njoki od griza sa ribanim sirom žigljenom Sirane Gligora. Znači, zakuhamo mlijeko, začinimo ga soli, paprom i ribanim muškatnim oraščićem. Dodajemo maslac. Sad kad zakuha mlijeko, onda stavljamo griz. Kad zakuha mlijeko, dodajemo griz. Kuhamo dok se smjesa ne zgusne na laganu vatri. Ja sada ugasimo vatru i dodajemo ribane žilje. Dobro izmiješamo da se sve spoji. Smjesu ostavimo par minuta samo da se malo prohladi. I onda ćemo u nju dodati žumanjke pomiješane sa malo vrhnja. Žumanjke i vrhnje ćemo pomiješati sa smjesom od griza koja se malo ohladila i stavit ćemo u kalup da se još dodatno ohladi u frižideru. Znači, ohlađenu smjesu za njoke od griza smo oblikovali sa kalupom, premazali maslacem i sad ćemo posuti sa ribanim žiljenom. Zapeći ćemo u pećnici 12 minuta na 200 stupnjeva. Evo, dok se njoki završavaju u pećnici, napravit ćemo umak od polutvrdog kravljeg sira i pistacija. Sad ribamo polutvrdi kravlji sir kolan, Gligorin kolan, koji ćemo dodati u umak od sira. Evo, njoki od griza su pečeni, umak je gotov i sad ćemo servirati jelo. Toplo predjelo je gotovo, znači zapečeni njoki od griza sa ribanim žigljenom u umaku od kolana sa pistacijom.